akanaso isitha akanayo imbali kwake kwenzeka phambilini ngiyakhumbula nje ngo-20 banibani 15 kanjalo 17 kanjalo anginayo imbali ngiyaqhathathwana ukuzana yabo so kwamfowethu-ke kwahamba ngesikhathi phela kuyakhuleka sengikhulile impela manje yabo and senguqondile ukuthi amabhinqa ayangithanda uyabo anginayo imbali ngingenayo nje imbali hayi ukuthi ngimuntu wamancoko umuntu ongcikayo njengensizwa kodwa lola hlelo kunento engifisa abantu beyilindele isivumelwano sika-SABC neproject yoManqele sithi uzoManqele befakele i-artist labo wathi wafanele uzoqhathanisa i-artist leya nomthandeni ubude maninginini lo bude maninginini ukucacisa awulona uhlelo lwami ubude maninginini ngikusho lokhu ngikusho akekho umuntu engihloniphayo kulokhu ukuthi ngihlonipha isikhulu noma iboss ethile ngoba bayazi na abe-TV ukuthi ngamane kuhlukana inhloko nesikhathi kwamanje ngoba mina ngiqonda eqinisweni angiyena umdayisi angikwazi-ke nokudayisa ngozulu mhlambe kube ukuthi abelungu benza ibhizinisi benza imali ngegazi likazulu noma ngegazi labalandeli bayo uyabo noma abalandeli bethu abangababhinqa abalandeli kufanele beyiqonde lento ukuthi egcina usuku iyasilimaza lento ukuthi ngoba sifuna amathuba athile nokovela ku-TV lapha sisineke khona bese sidayisa bantu bethu uyabona lapha bafowethu akuliwa lapha nalapha egcina usuku mina angilwi namuntu kungenzeka kube khona umuntu mhlambe ukuthi mhlawumbe uyalwa nami makhona umuntu olwa nami uyasazi isitori sakhe yena ngiyekelwe nami usukumlekelela uyabona wena uzobhala umlando usukumlekelela ngoba mina uyabona mina ngifuna ukuthela mina manginenkinga mina nendoda manginesitha oqala indoda yathutha la ihlala khona okwesibili mina iy'khiye ziyangibala uyabona bangwazi iy'khiye zey'moto mina uma indoda bangena endlini yami nje ngithi bopha kunjani ukuthi ubopha ngizokuphuthumisa mina iqhawe ngizoshesha ufike ithi phusha ndathola wena baby rich wazi wawuphi sikwazi imfuza abalandeli ekubona bala uyabo sibanga ngiya ngiqhamuke sengithi mbemfu uyabo so nje ngifuna ukuthi ngiqonde lento ngoba omunye umuntu ufanele aqonde ukuthi nasi isibindi sokunsizwa kodwa lapha ngisebhizinisini akunawo umsizo wena okungabulalisa abantu kungcono ngafa mina khona ngoba kufa abalandeli bami okay asiphathe ngomyalezo ongawubekisa-ke kuma-Red Nation siyazi ukuthi-ke asilalele ngalesi sikhathi imaphi amazwi ongabanikeza bona ubatshele nokuthi-ke mhlawumbe yini-ke abangayilindela nakho sibheke ekupheleni konyaka ama-Red Nation empeleni mangikhuluma ngama-Red Nation ngikhuluma nje ngindima ngamaskandi yonke ngoba bonke abantu sebengama-Red Nation manje ngoba kuphilwa isitayela sami vele emabhinqeni ngingalindela amabhinqa ukuthi ngilindele ama-Red Nation ukuthi ngoDisemba iyeza i-album kaMthandeni angizukuba naloko usuke engizoyithula ngalo nayo futhi ngiyoba kwazi ekhiye ngoba manje sengithi okay futhi-ke sihlangana ngeyi-18 noma ngeyi-19 sekuba njalo impela ngenzeka mhlawumbe lapho olesithathu ngoba mina ngithathayo mina ngenzela nje umathanda okay sizohlela ukuthi labafana laba abashuthayo laba umtsotsi laba abashutha nini leyo nto leyo-ke bese kuyathoswa bese kuyaqhubeka ngendlela hayi kulungile asibalelise ngokusemthethweni wethu angibalelisi sekhona ngoba ngiseshile la nesesheli la ngiseshile la ngasho ngasibona hayi nalokho zefela nomsebenzi washumi 2